released from in the morning. شوهرم به جای روسیه کره رو انتخاب نموده. برتری کره جنوبی نظر به کشور روسیه در چی است؟ به شوهرم کره نسبتاً معقول است. این مناسبت آدمان در آنجا. گرفتن پتنت، اجازه‌نامه این چیز در کره نیست. مناسبت مخصوص را طلب میکنم. چگونه حل و فصل میکنید؟ نبودن شوهر در همه حالت‌ها بسیارتر حس کرده میشد. ماه تقریبا چقدر مبلغ میفرستند؟ این حوالی 18 سال است که ما هیچ نیکی تعمیرش را به آخر رساندیم. معاش من تماما نمیرسد. به قدر یکدیگر میرسید در مهاجرت. و این حالت بر روحی عائلتون چگونه تاثیر است؟ دختری ما نمیخواهد به روسیه داخل شود. خرچ‌های بی‌فایده ما را انتظار است. سلام علیکم دوستان، با شما جمشید معروف و این پادکست صدای مهاجر است. پادکست درباره مهاجران مهنتی حرف خواهد زد. فصل اولی پادکست ما از مشکلی و دستاوردهای مهاجران قصه میکند. در این پادکست به واسطه با خود مهاجران کاری که مهمانان اساسی مایند، از حیات روزگار، کار و فعالیت و تجربه و سرگذشت‌های آنها صحبت میکنیم. مهمان نوبتی ما خورشیده نام دارند. سلام خورشیده. نخست بگویید که چرا شوهر شما به روسیه نیو کره جنوبی را برای مهاجرت انتخاب کردند؟ سالهای پیش شوهرم چند مرتبه علاقه به روسیه سفر کرده بودند به مهاجرت مهنتی، لیکن سالهای اخیر این علاقه سیوم مرتبه می شود که شوهرم به جای روسیه کره را انتخاب نموده. سبب اول این بود که در کره هرچند که نرخ راهگیری آماده نمودن ویزا دشوارتر، گرانتر هست، لیکن هنگام علاقه سفر کرده فعالیت بردن در آنجا حجت گذاری برای بردن فعالیت در آنجا بسیار آسان برای مانده شده است و این چنین مبلغی که مثلا در کره شوهرم به دست می آورند این بسیار حجمش نسبت به روسیه زیادتر است و این سبب اساسی که ما عائلوی انتخاب کردیم کره را به جای روسیه. این چیزی که شما گفتید ما میدونم که چون خود شما نیست تجربه کاری در سمت حقوقی دارید، میتونید بگویید که برتری کره جنوبی نظر به کشور روسیه در چی است؟ هم از جهت گفتید حجت گذاری طوری گفتید، شاید از جهت حقوقی دیگر چیزهایی که امروز مثلا مهاجران کاری ما در روسیه که بسیار با مشکل زیاد روبرو میشوند، از نگاه شما که برتری خود کره جنوبی از روسیه چی است؟ چرا باید مثلا مهاجران ما اونجا را انتخاب کنند؟ یکم سببی که به شوهرم کره نسبتاً معقول است این مناسبت آدمان در آنجا، زیرا به قول شوهرم در آنجا خلق کره نسبت مهاجران مهنتی علل خصوص به مهاجران تاجیکستانی بسیار یک مناسبت خوب، عادلانه، غمخوارانه دارد و این سبب اساسی که شوهرم میگویند که برای مبلغش هم نه، برای آسان بودن حجت گذاری نه، اساساً برای مناسبت آدمان من به اونجا میروم و دوم این چخیلی که قید نمودم آسان بودن حجت گذاری، زیرا در کره علاقه یک مکانیزم بسیار فهم و آسان برای جلب مهاجران مهنتی به فعالیت در کره براه مانده شده است و این بسیار یک مکانیزم آسان علاقه به دانستن زبان، به داشتن یگان مبلغ کلان شخص دلخواه میتواند از همین مکانیزم استفاده برده با راه آسان کاری دریافت نماید در کره و به این چنین حجت گذاری تماما در آنجا به قولی که به طوری که در روسیه براه مانده شده است گرفتن پتنت، اجازه‌نامه این چیز در کره نیست و این هم بسیار احوال مهاجران را آسان میکند و چخیلی که گفتم علاقه مبلغی که در آنجا دریافت میکند مهاجر چند مراتب از مبلغی که در روسیه میتوان دریافت نمود زیاد است. مثلا حجتی که شما گفتید مثلا در روسیه یعنی اجازه‌نامه میگیری بعد پتنت میگیری، در آنجا وقتی که ویزا رو گرفته رفتید چگونه حجت میگیرید و به کار شروع میکنید؟ تقریبا میدونید؟ انیق نمیدونم، لیکن شخصانی که به کره میروند یک جهتی منفیش همین که چخیلی که به روسیه دلخواه شخص میتواند سفر کرده در اونجا صاحب پتنت گردد، به کره چنین امکانی نیست در کره و همه اون نفرانی که از اینجا میروند آنها بیزنس ویزا رو گرفته میروند، چون که در آنجا اگر تو با مثلا توریستیچیسکه ویزا یا دیگر نمودی ویزا روی در آنجا مهلت کم تو میتوانی در آنجا قرار داشته باشی و با بیزنس ویزا تا 3 ماه
шахс ҳуқуқ дорад ки дар он ҷо фаъолият барад. Лекин шавҳарам дирӯз гуфта буданд ки ҳозир дар Корея, алалхусус дар Сеул, дар пойтахти он рейдҳо амалӣ шуда истодааст, зеро аз ҷумҳурии Тоҷикистон нафарони зиёд якбора ба Корея ворид шуданд ва онҳо аллакай фаҳмиданд ки онҳо бо мақсади соҳибкорӣ, бо мақсади бизнес не, бо мақсади кор гӯйма, маслан ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ ба он ҷо омаданд ва чанд нафар аллакай тоҷик писаронро дар он ҷо санҷиданд ва онҳо ба ҳамин рейдҳо фаромаданд. Зеро бисёр нафароне ҳастанд ки аз Тоҷикистон баъди тамом шудани виза аз он ҷо барнамегарданд ва бо ҳуҷҷатҳои онҳо аллакай кӯҳна шудааст ва онҳо бояд ки депортатсия шаванд аз Корея. Чунин нафарон ба қавли шавҳарам бисёр зиёд дар Корея. ولی متاسفانه اگر همون قاعده ها رو رعایت کنیم شاید این امکانات ها برای ما گشوده میشه، برعکس ما بعضی وقت به قول خرده‌گیری میکنیم و این میتواند آینده مشکل دیگر مهاجران کاری ما شود. گفته قبلا شوهر شما به روسیه هم رفتن و حالا که چند سال اخیر در کره هستن. میگفتید که اصلا سببی به مهاجرت رفتن چی بود؟ سببی اساسی این شرایط اقتصادی اویلوی ما، زیرا ما یک اویله کلون به حساب می رویم، ما صاحب 4 فرزند و سبب یکم همین مشکلات اقتصادی بود، زیرا من هم کارگر، شوهرم کارگر، خوش‌دامن، ما از یک اویله 3 نفر کار میکنیم، اما مبلغی که ما در تاجیکستان دریافت میکنیم افسوس برای روزگار، برای خراجات های ما تماما موافقت نمیکند و برای دریافت مبلغ زیادتر شوهرم مجبور شدند که به مهاجرت روی آورند. گفتید 4 فرزند دارید. این فرزندها الکی خود نخو به وای رسیدند. برای شما یک مادر آنها رو تنها به وای رساندن تا کجا آسان اینکه شاید مشکلی هم بود؟ البته تنها به وای رساندن فرزندان بسیار مشکل، زیرا شوهر من از آغاز حیاتی اویلوی من بسیار مرا خوب دستگیری میکردند، چی در تربیه فرزند، چی در کارهای خانه، چی در فعالیت کسبی. من شوهرم اما وقت همراه بودن، دستگیری میکردن و وقتی که اون کس یکم بار به مهاجرت مهنتی به روسیه سفر کردن من بسیار عذابی هم روحی هم جسمانی کشیدم و به فکرم مراتبه یکم اون کس 1 ماه یا 2 ماه سفر کردن خلاص، زیرا من هر از طریق تلفن کایبه میبید من عذاب کشیدم. من اون کس را به کار کردن نمونه، زیرا اون وقت ما 2 فرزندی خردسال داشتیم و به من بسیار مشکل بود خودم اونها رو هم کاری خانه هم فعالیت کسبی من هم زیرا که دکانی مایده خردسال اونها دویمو یگان مناسبت مخصوص را طلب میکنم. مثلا میشد حالتایی که ساعت 1 شب 2 شب ما مجبور مثلا با سبب تصفیه تمپراتور تعجیلا به یاری تعجیلی مثلا مراجعت کنیم. شوهرم نیستن در خانه، شخص نیست که ماشین رانده تواند و من بسیار اذیت میکشیدم در همین حالت ها و نبودن شوهر در همین حالت ها بسیارتر حس کرده میشد. چند سال این جانب شوهر شما به این کشور یعنی کشور کره جنوبی میروند و اگر مخفی نباشد ماه تقریبا چقدر مبلغ میفرستند؟ شوهر من یکمین مرتبه ماه مارس 2020 هنگام آغاز پاندمی به اونجا سفر کردن و به قول با اون کس بسیار پویزلو میگن که اون کس در وقتی پاندمی سفر کردن ممکن نبود. اون کس نیم سال در اونجا قرار داشتن و دولت کره نیز مهاجران رو دستگیری کرده، ویزا رو به یگان سوال به یگان چونوچرا تمدید میکرد و اون کس 6 ماه در آنجا قرار داشتن. تاجیکان نیز کم بودن، کار بسیار بود و یکمین مبلغ کلانی که اون کس به دست آوردن این همین سفر اولشون بود و البته این مخفی نیست. مثلا ما حرکت میکنیم که ما بین خود یک موافقه کردیم که ما از بس که من هم کارگر هستم من حرکت میکنم که از مبلغ که خودم مثلا به دست میارم حرکت کرده روزگار رو خودم
таъмин мекунам хароҷотҳои фарзандонро ба сафар ба мактаб, маблағи таълим, либос, хӯрокворӣ ҳамаашро ман ба гардан мегирам ва шавҳарам пул ҷамъ карда меорам, зеро ки пасандоз ҳам нест, зеро мо ҳавлӣ соҳиби ҳавлӣ ҳастем ва ин ҳавлӣ 18 сол аст ки мо ҳеҷ не ки таъмирашро ба охир расонем ва мо ҳама вақт кӯшиш мекунем ки ягон хонаи нав бунёд кунем ё ин ки хонаи бударо таъмир кунем ва мо ба ҳамин мувофиқа омада будем, лекин азбас ки нархҳо бисёр гарон, алалхусус охири сол нархҳо ба таври ҷиддӣ масалан боло рафтан, маоши ман тамоман намерасад барои рӯйпӯши хароҷотҳои оилаи мо ва ман ҳар замон маҷбур мешудам ки занг зада нолиш кунам ки ман ба пул фиристонед, ман аз уҳдааш набаромада истодам. табиист ки фарзандони шумо низ ба воя мерасанд, талаботҳо дигар мешавад. Тораф талаботаш зиёд, хароҷоташ зиёд мешавад ва шавҳарам как минимум 2-3 маротиба дар як моҳ масалан $200, $300 ба мо мефиристонанд. гуфтед маблағе ки барои шумо мефиристанд, яъне он то куҷо метавонад ба зиндагии шумо басанда кунад дар баробари он ки маблағе ки шумо инҷо кор мекунед ва аслан ба назари шумо хуршида ки шумо низ кор мекунед, мисол кор кардани 2 нафар дар шароити кунунӣ то куҷо хуб аст, ҳам гӯем ки мард ва ҳам зан? Аслан аз оғози ҳаёти оилавиямон шавҳарам тамоман тарафдори кор кардани ман набуданд. Он кас тақрибан 10 сол зидди он буданд ки ман фаъолияти касбӣ барам ва доимо ягон масалан ҷанҷоли оилавӣ вобаста ба ҳамин кор кардани ман шуда меистод, лекин бо мурури замон, бо вуҷуди оне ки кӯдакони мо тораф зиёд шуданд, хароҷотҳо мо зиёд шуд, шавҳарам тораф зиёдтар кор кардани маро дастгирӣ карданд ва охири солҳо дар ин ҷода тамоман ягон муаммо нест. шавҳарам кӯшиш мекунанд ки фаъолияти маро дастгирӣ кунанд, ҳатто ҳолатҳое мешавад ки ман метавонам то 2 ҳафта 10 рӯз дар сафари корӣ бошам, он кас агар дар Тоҷикистон бошанд ҳамаи заботи продети, дом, симью ҳамаашро ба дӯши худ гиранд ва бисёр дастгирӣ ин хуб аст барои ман ва ба фикри ман дар замони ҳозира бо вуҷуди оне ки масалан нархҳо гарон ҳастанд, дарёфти пул, дарёфти ҷойи кори холӣ дар Тоҷикистон бисёр душвор аст, ҷойи кори дар ҳолати ёфтан низ маош бисёр хурд аст, кор кардани ҳар ду аъзои оила ин бисёр як ба фикри ман ҷиҳати мусбӣ калон дорад, зеро зану мард ин ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ бисёр як дастгирии хуб аст барои мард агар зан низ кор кунад, ҳам аз ҷиҳати рушди зан ҳамчун як ҷузви ҷомеа, ҳамчун як шахсе ки уҳдадор аст барои тарбияи таълими фарзанд, агар зан чӣ қадар рушд кунад, чӣ қадар маълумоташ масалан дар сатҳи баланд бошад, ин ба фоидаи ҳамаи аъзоёни оила мешавад, ҳам ба фарзандон, ҳам барои нигоҳ доштани муносибатҳои хуб байни масалан хушдоман, хусур, байни муносибатҳои зану шавҳарӣ низ чӣ қадар агар зан маълумотнок рушд карда бошад, ин фоида меорад ба фикри ман. اون مبلغی که گفتم میفرستانم بسندگی میکنه برای شما، مثلا با نظرچه شما هم کار میکنید و شوهرتون وقتی رو میکنه؟ خیلی که میگویند چقدر پول مویل باشد همینقدر کمی میکنن، همینقدر زیاد طلبات هست. البته من حرکت میکنم که هرچی دورتر اویدی فرستاندنی مبلغ به اون کس مراجعت کنم، لیکن البته وقتی که ما مجبور میشویم اون کس میفرستاند بسندگی میکند، زیرا شوهرم به من هر زمان ҳазл карда мегӯянд ки маблағи як моҳаи туро ман дар 2 рӯз дар инҷо меёбам ва албатта ин бисёр як дастгирии калон ба оилаи мо аст. хеле хуб. хуршида, буданд ҳолатҳое ки шумо бо мушкилои зиндагӣ рӯбарӯ шудед вақте гуфтем шавҳартон дар гӯем ки муҳоҷират ҳастанд? бале, буданд ҳолатҳое ки алалхусус вақте ки он кас дар Россия фаъолият мебурданд, мо тамоман он кас бекор буданд, ман хонашин будам, дар рухсатӣ ҳомиладорӣ будам, ман низ манбаи пулӣ надоштам, он кас надоштанд ва мо бисёр азият мекашидем аз ҷиҳати иқтисодӣ, то ҳатто як бурданон ё як памперс мегӯям набуд дар хона ки мо масалан дар он вақтҳо 2 ё 3 фарзандам
будем мо соҳиби 2-3 фарзанд ва бисёр мушкилиҳо буд. Инчунин масалан дар корҳои хонаам, масалан мо дар хона шавҳарам бисёр дарахтҳо шинондагӣ, вақти ҳосилғундорӣ мешуд, вақти масалан побел кардани агарод, ҳамин вақтҳо тамоман ман бисёр як асабонӣ мешудам ки хона бард, ҳар замон занг зада ба он кас шикоят мекардам ки хона бардак, дарахтҳо сафед кардагӣ не, агарод худи ки ин хонанда ҳеҷ кас нест, гӯристон бо ин алаф зеркадагӣ, ҳамин хел бисёр як ғайр аз он ки масалан ҳамроҳ як шахсе ки туро дастгирӣ мекунад, зеро баъди таваллуди кӯдак худ модар дар як ҳолати бисёр бад қарор дорад, после родовая депрессия мегӯянд. Баъд бо плюс шавҳар агар ҳамроҳ набошад, ин бисёр як барои зан, барои модар, барои келини хона ин як санҷиш аст. Аз ҳамин ҷиҳат ман бисёр азият мекашидам. Мумкин хай барои ягон нафар ин хай ишто хонаи дарад ҳайку ақалан мегӯяд, лекин барои зане ки шавҳараш бисёр як эрка кадааст, ман доимо ҳатто мо ба духтур агар равон шавем ҳамроҳи кӯдакам, шавҳарам моро ҳамроҳӣ мекунад. Дар ҳамаи ҳолатҳо шавҳарам ҳамроҳ ҳастанд ва вақте ки он кас ба ягон ҷо сафар мекунад, ин аз ҳама ҷиҳат маълум мегардад ки чӣ қадар аз кадом дастгирӣ ман маҳрум шудам. خب در حالتی که وقتی که شوهر شما مثلا در مهاجرت هستند، شما یا سفر دارید یا اون کارها میشه، برداشت کی هست اون فرزندای شما؟ хушбахтона дар оилаи мо, оилаи шавҳарам бисёр моро дастгирӣ мекунанд ва хубаш ин аст ки додари шавҳарам ҳамроҳи мо зиндагӣ мекунанд дар як маҳалла. Мо хонаҳо мо алоҳида, лекин дар як маҳалла ва дар бисёр ҳолатҳои таъҷилӣ, масалан бемор шудани фарзандамо ё ягон ба масалан ман сафари хизматӣ дорам, ягон нафар лозим ки ҳамроҳи фарзандон бошад, ҳамин оилаи бародари шавҳарам, хуштоманам моро бисёр хуб дастгирӣ мекунад. То ҳатто ҳангоми ба кор, ҳар рӯз ман ба кор меоям, хуштоманам бо кӯдаки хурдсоли ман дар хона мешинанд. Фарзандони ман доимо дар зери назорати аъзои оилаи шавҳарам ҳастанд. میگفتید که چطور با شوهر خود از مسافه دور معاشرت میکنید و این با مناسبت‌های عائله شما تا کجا تاثیرگذار است؟ وقتی شوهر شما در مهاجرت است، یعنی شما چگونه شما و اعضای عائلتان، یعنی فرزندان؟ برای همین کانده نشدن معاشرت، شوهرم پیش از رفتن به خانه ما وای فای насб карда рафтанд, то ки бо фарзандон, бо модарашон, бо додарашон, бо ман бе ягон мушкилӣ суҳбат кунанд ва мо ҳар рӯз қариб ки ҳар рӯз бо шавҳарам тариқи ҳамин видеосвяз, тариқи WhatsApp, Telegram ҳам суҳбат мешавем ва ин набудани он касро камтар масалан номаълум мекунад ва инчунин муносибати мо ва шавҳарам ҳар замон хандида мегӯянд ки вақте ки ман аз хона меравам, на чӣ хел нағз мегӯям, мо ҷанг намекунем, қадри ман ба ҳама мерасад ва вақте ки он кас аз сафар бармегардад, як ҳафта оила хушу хурсандона ҳама хушбахт, баъд як ҳафта ягон сар мешавад, ягон ҷанҷоли калонию, баъд хеле муносибати оилавӣ ва ҳар хел мешавад ва шавҳарам ҳар замон вақти омадан мегӯяд ки тез брафтам дар кор, барои мана бисёртар қадр карданатон, лекин ягон ба муносибати зану шавҳарӣ, ба муносибати ману он кас ягон хел ҷиҳати манфиш нест. Ба фикри ман баръакс, ин муносибати зану шавҳарро мустаҳкамтар мекунад, байни ду нафар бисёртар доверие мекунад, боварӣ пайдо мекунад, содиқтар мешавед байни, чунки ба қавли он кас ба қадри якдигар мерасед дар муҳоҷират. یعنی دوری نیست، شما نباز هم از یک جهت دور بودن نزدیکتر بود، مستحکمتر بود. چطور برای خود وقت جدا میکنید و از حالت‌های گفتم ممکن است که جسمانی و روانی خود از عهده‌اش میبرید؟ ҳангоми набудани шавҳар одатан зан худро ба навбати дуюм ё ин ки вабше ба навбати охирон мепартояд. дар мадди аввал ин фарзандон меистанд, ин муҳит дар оила меистад ва ҳангоми дар сафар будан ман ҳатто ҳис кардам ки ман ба худ бемор шуданро низ иҷозат намедиҳам ва вақте ки шавҳарам бармегарданд, байдат мӯл шуд мегӯянд вақте ки он кас мебиёд, зеро
من باید که هنگامی نبودن آن هم به صفت پدر هم وظیفه مادر رو اجرا کنم و این هم از جهت جسمانی به من قوت میدهد که من مثلا مسئولیت زیادتر میشن. این وظیفه هم رو باید که خوبتر اجرا کنم تا که فرزندان از نبودن پدر یگان تنقیصی نکشن و البته برای جدا نمودن وقت برای سلامتی خود قریب کی نیست، چون که یکم این که مسئله مبلغ است. همه مونده من کسال شده لیچینی که در بلنسه خو رفتم به حق ندارم به فکر شخصی من. از جهت دیگر همین دستگیری اعضایان عائله این بسیار یک به من کمکی خوب است. بعد من این فعالیت کسبی من به من یاری میدهد که من هر زمان از همین کمتر مثلا یگان سفرهای خدمتی داشته باشم، یک دو روز دم گیرم. من به قول هرچند که در سفر خدمتی دم گرفتن ممکن نیست، لیکن کمتر از خانه از عائله دورتر میشوی، کمتر مثلا وقت پیدا میکنی تا اینکه به خود کمتر دقت دهی. به فکر من همین چیزها مثلا دستگیری اعضایان عائله، فعالیت کسبی زن یاری میدهد. گفتم ممکن است که یعنی دستگیری اگر گوییم که بین مشخص کنیم یعنی دستگیری، دیگرش اینکه جای کاری شما که کار میکنید و سومش اینکه سفرهایی که شما دارید. یعنی این سه اگر گوییم که نکته اساسی میتونن برای شما از حالتهای جسمانی و روانی برآورده باشه. بعد اینکه من از فعالیت کاری من با همین فعالیت حامیان حقوق وابسته است و من از بسیار اینسترومنت ها میتد هایی که برای برآمدن از حالت های استرس، مثلا از حالت های دیپرسیا، برطرف نمودنی مثلا پروفسیونال ویگرانی، این همه ملکه های کسبی که در من هست هنگامی در عائله قرار داشتنم نیست، همین ملکه ها یاری میدهند و من مثلا از دیگر میتد ها استفاده میبرم. این معاشرت با مثلا روانشناس. بعد من میتوانم هنگامی مثلا مشکلی سخت به من مشکل نیست که به یگان کس مراجعت نمایم، به پدرم، به خشتامنم، به خواهران و غیره. در برابر این ما با یگان نافهمی در عائلتون هنگامی در مهاجرت بودن شوهرتون به وجود میآیند چگونه حل و فصل میکنید؟ مثال بگیم که شوهر در مهاجرت شاید بین شما و خشتامند یا شاید بین شما و فرزندان مثلا چگونه شما از این حالت میبرید؟ بودن اگر حالتایی که چنین حالت رخ داده باشه؟ بسیار حالتایی میشوند که من مثلا عصبانی میشوم، چی در عائله‌مون چی در فعالیت کسبی هم یا هنگامی مثلا روبرو شدن با یگان مقامات ها. من هنگامی عصبانی شدن اول من به شوهرم زنگ میزنم و یاری اول رو من از شوهرم میبینم، زیرا اون کس در دوام 18 سال حیات عائلوی علاقه ما یکدیگر رو از خود کرده ایم و اون کس من هم به صفتی شوهر هم به صفتی روانشناس، یک جوره پدر و همه رول ها رو برای من شوهرم اجرا میکند و همین حالت های عصبانی شدن یگان حادثه ناخوش مثلا رخ دادنش من حتما به شوهرم در تماس میشوم و اون کس حرکت میکنم که اول حالت روانی ما رو مثلا آرام کنن و رو هموار کنن و یگان مصلحتی خوب میدهند، زیرا از این جهت نیست شوهرم بسیار مصلحتگری خوب هستند و تنها همین حالت، زیرا شخصی نزدیکترین به فکرم برای من این شوهرم هستند و در همه حالت ها من اول به اون کس مراجعت میکنم، نوبسته از اون که در کره مثلا نصف شب هست، نوبسته از اون که اون کس در کار هستند حرکت میکنم که وقت یافته اول به من یاری رسانند، کمک رسانند و یگان مصلحتی خوب دهند. دور بودن از شوهر خود چی درس برای شما است و این حالت برای عائلتون چگونه تاثیر است؟ با عائله ما یک جهت منفیش همین است که فرزندان از پدر دور می شوند هنگامی در سفر قرار داشتن و این روزهای اولی برگشتن حس کرده می شود، زیرا ما صاحب 3 دختر و 1 پسر هستیم و 3 دختر معلوم می شود که اون کس از پدر شرم می کنند، پیشتر باوری که بین آنها بود پیشتر مناسبت روزهای اول دیده نمی شود و این کمتر من و شوهرم را غمگین می کند، لیکن با مرور زمان با گذشتن وقت این برهم داده می شود تا نوبتی آینده. خوشبختی ما همین است که شوهرم دوری دراز سفر نمی کند، 3 ماه 6 ماه و درجه ما این کمبودی رو این جهتی منفی رو حل میکنیم.
он кас бармегарданд бо гузаштани 2-3 ҳафта аллакай муносибати пештара барқарор карда мешавад, боварӣ байни онҳо аз дигар пайдо мешавад ва мо ҳаракат мекунем ки ҳамин байни сафарҳои он кас муддати масалан зиёдтар он кас дар Тоҷикистон бошанд, сафарҳошон низ дури дароз набошад. дар фарҷум ман мехостам дар бораи нақшаву орзуҳои шумо пурсида бошам ки чӣ нақша орзуҳо дар оянда доред? дар оянда дар ҳамин 1-2 сол ҳамин аст ки мо фарзанди калонии худро бояд ба донишгоҳ дохил шавад ва аз сабаби оне ки духтари мо намехоҳад ба Россия дохил шавад ё дар Тоҷикистон таҳсил кунад, ӯ ҳаракат карда истодааст ки ба Корея дохил шавад ва шавҳарам низ ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаанд ки таҳсилотро духтаромон дар Кореяи ҷанубӣ дар шаҳре ки он кас фаъолият мебаранд давом диҳад ва ҳамаи масалан ҳамин кӯшишҳои мо ба ҳамин равона карда шудааст ва барои ҳамин ҳам шавҳарам ҳаракат мекунанд ки тез рафта истанд ба Корея барои он ки мо бояд аввал ин ки маблағ ҷамъ оварем барои пардохти хондани духтарамон, баъд ба шавҳар додани духтарои худ, зеро 3 нафар духтар онҳо қариб синашон ба сини никоҳӣ наздик шуда истодааст ва аз рӯи одатҳои мо, урфу одатҳои тоҷикона мо бояд ки як харҷҳои зиёд моро интизор аст дар оянда, ҳарчанде ки ману шавҳарам ин харҷҳоро қабул надорем, мо мефаҳмем ки чӣ хел харҷҳои бефоида моро интизор аст, лекин ба ҳар ҳол мо бояд, мо дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунем, мо бояд ба урфу одатҳо мо мутобиқат кунем. Ҳамаи орзуҳо ва нақшаи мо гирди ҳамин оила амон, гирди хондани духтарамон ба оиладор намудани онҳо гирд оварда шудааст. сипоси бепоён хуршеда барои як суҳбати хубу самимӣ. дӯстони азиз, ба шумо низ ташаккур ки то бо охир ҳамроҳи мо будед. ба телеграму инстаграм ва фейсбуку ютуби мо обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳамаи пайвандҳо дар зери ҳамин подкаст ҷой дода шуданд. хеле шод мешавем агар дар шаҳр андешаҳои худро нависед. то ҳафтаи дигар дар ҳамин вақту соат моро пайгирӣ намоед.